Selam dostlar. Halleringiz nechik? Yangi majaralarga hazırmisiz? Bugün biz sizning bilan Akiyat dunyosini sayohat etishakmiz. Akiyati oltin baliq yasayashakmiz. Oq qog'oz beti, ko'p qizg'il sari tusli, birozgina oq, olsu tusli ham bek ozgina quyi kuran tusli plastilin nazarlaymiz. Shulay bizga qalam yoki flomaster qopqoshida kerak bo'lashaq. Flomaster bilan og'och tayoqchiq yoki tish yistartqich tayoqchiq olamiz. Stek deb atalgan plastilinni kesish uchun qo'llanila turgan maxsus joylanma turida da unutmag'iz. Barsini hazırladik. Shab, tezroq ishga kirishim kelar. Men bu hunarni bekor etam, chunki u bek ko'ngilli, barmoqlarga da bek foydali. Eng zo'r qizg'il sari plastilin kesagini oling'iz. Ul qotiroq bo'lsa, uni qo'llaringizda o'lab jilta olasiz. Eng birinchi ish etib baliqning gavdasini yasarga kerak. Ul tomchiga o'xshagan. Plastilindan uzuncha to'garak yasag'iz, aning bir boshi to'garak, ikkinchi boshi uchli bo'lsin. Meni ortdan qabatlag'iz. Do'stlarim, siz oltin baliq turindagi hikoyatni bilasizmi? Men kichkina chaqda ana menga aniyim o'qiydi. Anlari biz uni maktabda o'rgandik. U hikoyatni Aleksandr Sergeyevich Pushkin yozgan. Hozir baliqning gavdasin qog'oz betiga qo'yabizda, qirlarini tegizlab chiqamiz. Mana shulay etib oltin baliq akiyati personajini tug'iladi ol. Suvliq ham akvariumlarda da yashaydi. Do'stlar, sizning oltin baliq ko'rganingiz bormi so'ng? İdagi akvariumda o'zingning oltin balig'ing bo'lsa. Baliqning gavdasi hazır bo'lgach, uning quyrug'ini yasovga kirishamiz. Oltin baliqning quyrug'i bek motor. Hozir sari plastilindan 4 shortchiq yasadik. Birozgina sari plastilinni chetga olib qo'yabizda, qolgan ulushini aybatlab avvallaymiz. Qo'llar uchun bu bek shavzaryatka shulay bit. Demak, quyruq yasaylik. Sari plastilindan tag'in bir tomchi yasaymiz, tekman uzunroq bo'lsin. Shundan so'ng bir boshini buklab qo'yamiz. Shul buklagan yaqin gavdaga bir kitabizda qog'oz betini yopishtiramiz. Quyruqni har yoqlab tegizlagiz. Ovoz qilishini 3 turoq etigiz, buklab qo'yingiz. Bek yaxshi kelib chiqa. Bu shin tilsim. Do'stlar, siz oltin baliqlarning ilk bor tek Xitoydagina bo'lganlarini, shundan so'ng Yaponiya, Aziya, Yevropa ham butun dunyoga taralganini bilaydingizmi? Rossiya oltin baliqlarini kunchiqish illaridan kelgan karavanlar olib kirgan. Ularni podsho Yavuz Ivan ham Pyotr I-ga bo'lak etib berganlar. Mana shunday motor quyruq kelib chiqdi. Mana quyruq yonina tag'in bir yuzgich yopishtiramiz. Mana shulay. Bek yaxshi. Anları ikinci sarı şarşıktan tomchiga o'xshagan tag'in bir yuzgich yasaymiz. Aydagizalani gavda ostına yopishtiramiz. Manda yuzgichlar bilan bizning balig'imiz suvda bek tez yüza olashaq. Mana bo'ldi. Uchinchi sarı şarşıktan yuzgich yasab, uni ostga, lekin ikkinchi yoqqa yopishtiramiz. Yuzgichni gavda ostına birkitish uchun stek qo'llana olasiz. Bek yaxshi. To'rtinchi şarşıktan üst yüzgichni yasaymiz, lekin uning formasi boshqa turli. Ul to'g'ri pishmoqqa o'xshagan. Meni ortdan qabatlag'iz do'stlarim. Ishga yopishtiramizda, anarani aybatlab, tegizlab qo'yamiz. Sizning balig'ingiz da bek motor kelib chiqa. Mana shulay bo'ldi. Hozir oq plastilindan tegiz yossa to'garak yasag'iz. Bu baliqning ko'zi. Ana gavdaga yopishtiramiz. Mana shulay bek motor. Bizning hali quyi kuran tusli plastilinimizda qoldi. Hozir ondan tegiz yossa to'garak yasaybizda, oq to'garakka yopishtiramiz. Natijada narsa kelib chiqar? Yali? Durust, ko'z qarasi. Bizning baliq olg'a qaragan. Shunga men ko'z qarasin sol yoqqa yopishtirdim. Hozir olsu tusli plastilinning shirati yetdi. Boshdan aybatlab avvallaymiz. Olsu plastilinni ikkiga bo'labizda, mana shunday tomchilar yasaymiz. Mana hozir bizga og'och tayoqchiq kerak bo'lacak. Aning bilan teshib, baliqning og'zini yasaymiz. Mana anlari ikki olsu tomchini qo'shib, ularni eligina yasagan teshikka o'rnashtiramiz. Begiroq qiziq irinlar kelib chiqdi. Stek bilan ularni tegizlaymiz, detallar ustiymiz. Mana bo'ldi.
Дуслар, мин әле күптән түгел алтын балыкларның бик узак 20 елдан артык яшәгәннәрен белдем. Аларның зурлыклары 15 сантиметрга кадәр җитә икән. Хәзер ачык көрән төсле пластилиннан матур итеп балыкның кашларын ясыйбыз. Менә шулай итеп борып куябыз. Бик матур килеп чыкты. Инде чын әкияти алтын балык килеп чыксын өчен, әйдәгез дуслар, аңа таш ясыйбыз. Хәзер сары пластилиннан 3 шарчык ясагыз. 1, 2, 3. Менә 1, 2, 3. Калган өлешне әйбәтләп әвәләгез. Башта шар, аннары шул шардан яссы таш ясагыз. Әвәлибез. Шын таш килеп чыксын өчен менә шушылай итеп 3 ясагыз. Минем арттан кабатлагыз, бу бик җиңел. Менә шушындый таш килеп чыкты. Матур бит, әйеме, дусларым? Шын патшалар тажы шикелле. Әйдәгез әле без аны алтын балыгыбызга китерик әле. Менә хәзер кырыйларын тигезләп бетерәбез дә. Менә булды. Хәзер инде таш өстенә 3 шарчык та ябыштырабыз. 1, 2, 3. Әфәрин, дусларым, булдырдыгыз. Хәзер, дусларым, әйдәгез детальләр өстәп чыгыйк. Балык тәңкәсез була алмый, шулай бит. Без аларны каләм яки фломастер капкачы белән ясыйбыз. Балыкның башы тамамланган урында аның гәүдәсе башлана. Нәкъ шул урында капкач белән басып, түгәрәкләр ясагыз. Нәтиҗәдә тәңкәләр барлыкка киләчәк. Күрәсезме? Бик матур була. Бу бик җиңел, дусларым. Дуслар, сез дөньяда алтын балыкларның 300 төре булганын белә идегезме? Һәм аларның кыяфәтләре аерылып тора икән. Төнлә балыклар йоклыйлар, ләкин күзләрен йоммыйлар, чөнки йома белмиләр икән. Тәңкәләр бик матур килеп чыкты. Хәзер стейк белән йөзгечләре һәм койрыгына сызыклар ясап чыгыйк. Алай балыгыбыз безнең чынга охшаячак. Менә шулай бик матур килеп чыга. Башы тамамланган урынга сызык ясыйбыз да, булды. Әкияти алтын балык әзер. Ул искиткеч матур килеп чыкты. Дусларым, алтын балыгыгызга теләк теләсәгез, ул һич шиксез чынга ашачак. Мин әлегә сезнең белән сау булашам. Шаян пластилин тапшыруның чираттагы чыгарылышында күрешербез. Хуш-хуш!